Sekarang ngobrol kodok dulu, Mas. Ya, spesial ini dari Bapak Hajat. Ayo Bu, ada ngobrol kodok ini, spesial Tarling. Nanti ada bibit roti, ada kepang lawas lagi. Kedama remang-remang ningisor kersem kidul dalam tempatnya warung pedengan pelayane randa rambutnya abang. Ayo disamuan Bapak Hajat asik, ayo kadi disamuan motor doyong joget, ayo dikasihkan, jangan dibawa pulang atuh. Dikasihkan atuh. Dibeakan atuh, dibeakan. Alasan ngobrol kodok. Alalala. Padahal si nyosor ning bubur medong. Parkir. Oh jengke. Jamu asik. Aduh lagi deh uang. Masih bareng Bandli Musik. Lagi dong, goyang dong. Asik. Puter-puter. Puter terus. Asik. Lagi diputer dulu. Sing umah jaren mekaya tarik lagi Bu. Antuk karo randa Asik. ning warung Sunda maning jai alus hae doi sing ngiti tapi belajar medit putar terus padahal si deweke sing buangi duit ning alis lagi. Ayo Bapak Hajat tarik terus maning tumpakane motor doyong nyetsor nyeternya berkodok padahal sih nyesar ning bubur medok. Oh atasnya di tengah atas nanti joget meja mungkin dua lagi dene uang asai masih bareng Bandli Musik. Ayo mama lagi mama goyang lagi mama. Asik nguliling cina nguliling cina nguliling
ngesor nyinteri nyata alasane ngobrol kodok padahal si nyosor ning ukur medok iji doi tumpakane motor doyo ngesor nyinteri nyata alasane ngobrol kodok padahal si nyosor ning ukur medok. Sudah, terima kasih banyak ibu-ibu luar biasa sekali ini mama-mamanya ya.